Facebook page bahaya kalau mati ni narokna screen video kang funo gana tai tini ochana no nang ketalang itu ke please subscribe kali jadi tam ni ke ketal video ang narok nang dagite betu huitongo nang kubini Facebook te income khanya ni musung hangke nang o Facebook page na nang khlogai na harde tai ai ti nang video content kang kaham dade nini income haino phainai kebang kok saya kare ang tini narokna screen video pungna thangai tongo nai tongni narok joya kare lamso haina hai tini Facebook page bahai ke khlogai nang Facebook ni rang income khlainai abo narokna tini saikna dewana o jaga 1 2 3 4 5 6ta code sakao je line kinduk mani aro ni bisinga ni photo kaisir jak tongo aro 3ta dot tongo aro click khaidi aboni yagulo oro janda gana kaisa tongo page ni sijak a page so click khlaidi page so click khaimani yagulo tak phainai aboni yagla ni sikang clock jak ni bagai ano o jaga page ni bumung phayo hingke oro wo create ni kaisa tongo create to nang click khlaidi aboni yagulo create your page hingkai o jaga wo get start sini de aboni yagulo nang Facebook page ni nang bumung tamre nai tabuk ani bumung phanang ri nai ani bumung tabuk ri ka aboni yagulo next click khlai dia aboni yagulo search to categories o jaga bo hingkai nang je sapano ri kata music band ni bagai phan nang khlai ka hingkai or music band nang klok di jeni ni komani aboni yagulo ang khlai khlai norno purungo jeni ni nang musumari mano aboni yagulo create do click khlai di ani net chuluni bagai belai kino lewo aboni yagulo orwoni ni biography nang tamno tei orwo video khlaina musung oro nang jespan ri mano dikor tola se tongo describe what your page is about ni aboni yagulo ni website tongka website oro dade engkori di email id ojaga ori di aboni yagulo phone number di phone number aboni yagulo ni address city zip code kai ajaga nong ni pin code number dan eri di pin code di mani yagulo o jaga hangkai hours nangta always open dak pongbai mannai abra standard hours o jaga nang bobono click khlaina hingke sakani no hours available nang anytime tongmangla ko click khlai di aboni yagulo next click khlai di open ngi thangka aboni yagulo custom to your page clock jak tingi thangka aboni yagulo nang tini o jaga photo rina hangkai riwi mano photo ri mani yagulo tai o jaga ni profile background photo riwi mano aboni yagulo taisa next click khlai di next click khlaimani yagulo oro invite friend hingkai jeni ni friend tongmani ajaga o invite friend no sinai thaisa khlaioi jeni ni friend rok no share khai horma mano omo haike Facebook page khologo ganik sakang kholokjan bagai ang kholokliya hingkai tini bagai video asukno jotono hambai norok soya kari nai tongdi tenor income khlaina musung hangke omo haike Facebook page khologina hadi hingkai obon iyagulo o Facebook page habai norok video dadi kubang photo rok dawai mano video rok nong asana video rok viral wngkha hangke nong ni income ngai belaike aboni bagai norok nang koijawo haina Facebook account simen khologai thangma bai india Facebook page khologai income khlaina nango hingkai tinin baga asang thon video bustang tep norok bai kaham ang tubui tongo norok nai di tai like subscribe share khlai di bahike kholok man tinin norok no sawi kana ka kubang ko borok no page khologai manya tongo hingkai tinin baga asang hambai।